Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malamnya juga. Kali ini saya mau meliput acara pernikahan yang ada di Kampung Lember Tengah, Desa Jamandiri, Kecamatan Cibul, Kabupaten Sumedang. Sahabat nih, pengantinnya lagi mau masuk ke mobil. Sahabat, kita tanya-tanya sama pengantinnya mau nikah sama siapa dan mau ke kampung mana. Sahabat, oke deh, siap sahabat, cikicit. Kumaha damang Alhamdulillah. Itu sareng asah itu. Amin. Nikahna bade ka mana? Cijahan. Oh, Cijahan nih sahabat. Pengantin laki-lakinya sama Amir katanya ya. Mau nikahnya sama siapa? Dede Cihan. Oke deh. Oke deh. Mudah-mudahan acaranya lancaranya. Amin. Oke, aya di channel YouTube Berkah Dua Putranya. Acaranya kami diliputnya. Oke deh. Bangga. Suasana pengantinnya, suasana di perjalanan sahabat nih, perkampungan yang masih sejuk sahabat nih. Lalu sahabat nih, mobil pengantin sahabat. Acara di kota. Nah ini sahabat nih, biasa kalau ada di Cibugel itu selalu membawa barang-barang sahabat. Biasalah, udah tradisi di daerah Cibugel sahabat nih. Nih barang-barangnya satu mobil sahabat nih, mantap nih sahabat nih. Tuh. Nah ini nih ada temen lama nih. Nah yang jajabnya banyak sahabat tuh. Pak, kira-kira ada 20-30 motor sahabat nih. Nah kita susul langsung ke rumahnya sahabat. Acara di kota. Nah ini sahabat nih, biasa kalau ada di Cibugel itu selalu membawa barang-barang sahabat. Biasalah, udah tradisi di daerah Cibugel sahabat nih. Nih barang-barangnya satu mobil sahabat nih, mantap nih sahabat nih. Tuh. Nah ini nih ada temen lama nih. Nah yang jajabnya banyak sahabat tuh. Pak, kira-kira ada 20-30 motor sahabat nih. Nah kita susul langsung ke rumahnya sahabat.
itu sahabat di Desa Jamandiri ini sahabat. Hadir juga kepala Desa Jamandirinya sahabat nih. Kita tanya-tanya sahabat sama kepala desanya sahabat. Assalamualaikum Pak. Damang Pak. Bapak damang Pak. Nah ini sahabat, para alim ulamanya nih sahabat Desa Jamandiri. Kita tanya dulu sahabat sama kepala desanya sahabat. Pak, mana itu maros Pak? Alhamdulillah tiasa nyumpingan ya Pak acara hajat pernikahan. Pada kemarin biasa hadiri pernikahan luar biasa. Sahanu nikah apa? Oh kirang terang. Oke deh Pak, makasih Pak waktunya Pak. Mudah-mudahan acaranya lancar Pak. Amin amin. Oke deh Pak, assalamualaikum. Nah ada yang unik sahabat nih. Kayaknya ada ini sahabat, ada koboi sahabat. Wah ada koboi nih di pernikahan nih. Pak sareng bapak saha Pak? Hah? Sareng bapak saha? Sareng bapak saha? Sareng bapak saha? Sareng bapak saha? Oh Bapak Didi. Kawas koboi ya tuh Pak. Nada Pak. Pak Didi nih. Mang kabar mana Mang? Oh pada kan. Jajab saha Mang? Jajab saha? Tatangi. Oh tetanggi. Saha namina Mang? Naon kok kode. Ya wae tuh Mang. Dilap deui namina Mang. Saha Amir. Alas ya. Oh Amir namina. Oh mudah-mudahan acaranya lancar tuh Mangnya. Amir tuh jadi Amir. Kang Epul kumaha damang Kang Epul nih ada temen sahabat batur ngarit kalau bahasa Sunda nama sahabat nih. Itu barang-barangnya yang lagi diturunin sahabat nih. Satu mobil engkol sahabat. Bang tas kenging ya berkata tas kenging. Mana berkata Bang? Coba deh Bang. Aya isina naon wae Bang? Aya naon wae nah. Sahabat. Acara nomor kedua pengawasan yang suci. Sok atuh geura tuang Bang. Acara nomor katilu penyerahan tiwakala sesepuh calon pengantin Bu saderek di rombongan. Mang nuju naon Mang itu? Mun asa sibuk teuing atuh. Acara pernikahan. Oh, pernikahan saya teh Mang. Yang Amir. Jang Amir sareng? Dede. Oh, kanyi Dede. Bagian naon Mang ieu meuni asa sibuk pisan? Bagian konsumsi, bagian itu sahabat tuh, bagian pembagian makanan untuk konsumsi nih. Udah dibagi-bagi sama si Amang. Assalamualaikum Mang sareng Mang saha, sareng Amang saha, sareng Amang saha. warahmatullahi Oh, Mang Pos. Wah. Pak Haji. Sareng Pak Haji, siap. Oh, sahabat. Siap, Pak Haji dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantenna merantos sakin ka urang sadayana biasa patepung ngawung patepang wajah dina syariat nyata serah terima adalah sekedap akad nikah. Sadayana syukuran Allah Subhanahu wa taala masih biasa dipatihan dipercankan nyata bahagia alam dunia. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina salam mugia ditetepkeun ka paduka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinaran kepala kula regina oge para sahabatna lima sila anu kahiji
nyata silaturahim nyanggakeun silaturahim atas nami di keluarga di tim sareng emas khususna umumna rombongan di Lemur Tengah Haji ngeten nyanggakeun silaturahmina. Alhamdulillah ngeten disarangan ku bapak guruna bakal dipanjangkeun yuswa sareng dijebarkeun rezeki. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Oke, silah anu kadua nyata silaturahmi. Dawuhan Allah Ta'ala di Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim wa aufu bil ahdi innal ahda kana. Alhamdulillah. Jangan amir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan amiruddin. Jangan amiruddin nikahkan anjeun ka anak kaula. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amir nikahkeun kaula ka anjeun anak ka anak geus kaula anu namina Dede Nurlela Kadiang Kalayan manggo mas kawin emas 7 gram dibayar kontak. Terima nikah dari Delungan Lagi Santia binti Kang Ramai Pananu Wago Mas Kawin Mas 7 gram dibayar kon. Wasallam barik wasallim ajmain amin. Barakallahu laka barakalaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa barakalaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu fiha salamu akhiru da'waman alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ijabah wal barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Tuh bapak koboynya mau makan sahabat nih. Makan pak koboy. Nuju naon bi? Ya nuju eta sambal. Wah sambal tuh sahabat, mantap bisa tuh. Sareng bisa ya. Woi mantap tuh. Mas sareng mas saya. Oh sareng mana? Nah ini Bu Haji nih, Bu Haji kemana bang Bu Haji? Oh alhamdulillahnya tuh sahabat. Rame di dapur sahabat tuh. Rame banget sahabat tuh. Lagi pada nyangu tuh. Oh. Nuju naon bi? Oh nyangu. Wah tuh sahabat tuh. Oh gitu di kampung Jahate ibu nusok nyangu teh. Oh di Hajat teh. Wah tuh sahabat. Sabar kilo ya bu. Oh 80 liter. Wah mantap. Berarti 80 liter seberapa kilo dah? 70 kilo. Oh 70 hampir 1 kintal sahabat. Tuh. Sareng ibu saya, sareng ibu saya. Oh ibu Titi tuh sahabat. Rame tuh. Mantap. Oh. Kalau laki-laki bagian nyuci piring. Nah dicuci piringnya mah kumaha ini? Oh. Laki-lakinya lagi panas. Oh. Di mana ya? Di mana asa kirang? Di pasir. Oh di pasir, oh, sahabat. Di Garut, di Garut. Sahabat. Kita ontrok lagi tuh. Di dalamnya lagi pada siap-siap sahabat tuh. Ma, nuju naon, Ma? Ma nuju naon? Nuju naon? Allah, si Ma. Wais, mantap, Ma. Sareng Ma saha, Ma? Maya. Oh, Maya. Mudah-mudahan lancar, Ma. Semangat terus, Ma.